Let's pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. For forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Biblim po. Maya pabegi po kaya katamungan. Kaditing banala kapag masusyan, yabiatala po ka rin kaya katamong panalangin, di makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan daring Sardas and Luz Medina and family, June Minda Maliwat, Bong and Doti Lacson, Frank and May Valdez and family. Para king special ay intenciones dari Mariel Miranda, Mary Manet Pineda, Familia Paldeng, Gerald Liwag, Tristan James Santos, Caroline Gimotea, Chelsea Marie Permites. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Gloria Cese, Rizal San Pedro, Grace Santa Cruz, Benita Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, at ding sablang kapatagtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong mayang nabye, di Cesar David, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Corazon Rivera, General Amado de Mata, Aurea Dungka, Manuel Mogol, Nelson Pamintuan Benitez, Jose Yazon, Perla Yazon, Trina Yazon, Rudy Bonus Go, Rodolfo Toledano, Rosario Capenya, Julieta Capenya, Alfonso Capenya, Alberto Sanchez, Heracleo Lacap, Anicia Chodin,
at ting sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaganakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kaya katamong eganaganang frontliners. Siklawod tamo po para king padalangin king Horatio Emperata laban king COVID-19. Kinagyuningig pa ang poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay igpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakalatawo. Adwan mingini kaya ka, ing balikdan mo kaming mitnong lugod, at iyatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang miyango nabi. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-abi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon, tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. Kilagyuningig pa ang poning anak, ang poning Diyos Espiritu Santo. Amen.
King lagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yeso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banala, Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Asisyan talangan din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Ikang pepal to, metong ayaring marangal, karing palipi ng David, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang sinabi nung nukarining pibanjan mi, karin at tsuya naman ing puso mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang palino karing matami, ban mirinan lang sala, ding mabilog ming katawan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king kayang pamamatawad. Parati tamo sanang manatiling titipon pibanjan para king banwa. Nangga king idala na katamu king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O paming mayupaya, katmuan mula sana ring puso mi, king espiritu ning kekang pamanyapat mayap, ban pamatulan da ka, kapamilatan ding kekeng kaisipan, at aluguran da ka, karing sablaming kapatad. Itingan, aduan mi, kapamilataning ginuming Yeso Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, at ning banal ay Espiritu Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro, ding ari. Inya nga balita ng Atalia, ing Petere, ing anak ng i-aring Ahasiya, minyeyang utos apaten langan, ding miyembro na ning pamilya ning ari ning Huda. Dapot king waneng Joseba, ing anak ng aring Jorem, akasing ibpa ng Ahasiya, Ijowas ay anak ng Ahasiya, at sinese king metong ng kwarto ning templo. Karine selikut ban ene akit Atalia, inya eya mepate Ijowas, at ing pamaningat ng Joseba, kilubding anam abanwang, kabang ing Atalia, yaing rey ng mamahala, king kayarian. Inyang miras na ing kapitong banwa, pepayawos na lang Joyada, ding opisyal daring sundalus, agwardya ning ari, at antimurin ding gwardyaning palasyo. Sinabi na karela, ing mitipon laking templo, nung nukari nala ayamuyot, kambening taimtim a pangako, hinggewa ng plano. Kaybat na nita, pepakit na karela Ijowas, ing anak ng aring Ahasiya. Memintula ring opisyal king sablang inutos ng Joyada. Inya, tinipo nala ning metong at metong karela, ding tawana, detang makatutok gusal ning aldo ning sabat, at detang ali. Binye na lang Joyada, karing opisyal, ding tandus at kalasag abandi ng aring David. Makasikap la reting sandata, king templo. Kaybat na nita, pinwesto na la ring sundalus,
apakasandata, king makapadurot ng arap ning templo, ban ipagluwaluya ing ari. Linwal ning joyada ing anak ning ari, at pinutong ne kaya ing korona. Kaybat binyene kaya ing libro ning kautusan, tigtugan ning larong olibo, at pisyag ning ari. May malakpak laring tawo at ngarang kinulisak, Luidia ing ari. Inyang dimdam ng Atalia, ing inge daring gwardiya at ding tao, pintala nala king templo ning Ginoo. Miglalawe ya, at ikit ne ing ari ang makatalakad lele ning asyas, antimo ing meging kaugalyan. At yula lele ning ari ring opisyal at ding talatsup ning trumpeta. Magsayala ring sablang memalen at tutsupan dala ring karelang trumpeta. Ginabak ng Atalia ing susulod ng imalan, uli na ning sukal ning lubna at nga nang kinulisak. Taksil, taksil kayungan. Nga nang minutos ning paring Idioyada, karing opisyal ayating tsa dinala na sundalos. Ilwalye ing babaeng ito, king pilatan daring adwang hilera, daring gwardiya, at patenya ing ninumang magtangkang magligtas kaya. Sinabi ng Joada iti, uling eneburing patenda i Atalia, king kilub ning templo. Inya dekapde at dela king palasyo, at petere ketang lugal aw sandang pasbul, dala ning kabayo. Kaybat nanita, ijoyada, kambening ari at ding memalen, ginawalang kasunduan, king ilangan maging memalen nala ning Ginoo. Ginawaya namang kasunduan para king ari at ding memalen. Kaybat nanita, mintala ring memalen king templo ng Baal, at lesak deity, at pemalabal ding rebulto. Kaybat, petere imatan, ing pari ning Baal, kingarap daring altar. Kaybat nanita, ijayada, mi talagayang gwardya ning templo ning Ginoo. Migsaya laring sablang memalen, king mitmong tula, at mi payapaya ing syudad, uling petere king palasyo, i Atalaya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, para po king dalitang pakibat. Pinili ning Ginoo ing Zion, ban maging kayang tuknangan. Ulitan tayo po. Pinili na ning Ginoo Siyon, ban maging kayang tuknangan. Kang David, masusi mong pengako, at emo painggulutan, ing kaya binyemong amano. Nga mo, ing metong karinganak mo, maging ngariya, at ya ing manalili keka. Pinili ni Ginoo Zion, ban maging kayang tuknangan. Nung dinganak mo, king kasunduan tupadla, at karing kautusan ababyeko karela, kanita ding
ding anak da naman, maging ari lang kasalisi mo, ang gaking kapilan paman. Pinili ning Ginoong Zion, bang maging kayang tuknangan. Pinili ning Ginoong Sion, burineng maging kayang tuknangan, nga na karin ko tuknang kapilan man, karin ko ipairal ing pamagari ko. Pinili ning Ginoong Zion, ban maging kayang tuknangan. Karing palipin ng David, palto kong metong aaring marangal, at papanatilyan keng mamahala, ingka kong pinili. Pamakarinayan kulo, ringkeyang kasalang, dapot ingkeyang kayarian, sumulong ya at misaplala. Pinili ning Ginoong Zion, ban maging kayang tuknangan. Talakad tapong ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, anting sala, ipabal mo kako, ing bendisyon mo, at dingutos mo, ituro mo kako. Alleluia, 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 Alleluia. Okay kayo po. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Nga nang Yesus karing kaya nga lagad. Kayo titipon pibandyan kaya tiking yato. Pibandyan asisiran daring pulilya at ning kalawang at malyari ng luban at panakawan kaya kayo. Bagkus, tumipon kayong pibandyan para king banwa. Karin, alang pulilya at kalawang amanyira at alang mapanako ang makapanlug. Pablasang numan karin at yu, ing kaya kayong pibandyan, karin ya naman at yu, ing pusoy. Ding mata, ilaring peka, suluning katawan. Inya nung malino, laring kaya kang mata, mirinan niyang sala, ing mabilog mong katawan. Dapot, nung ela mayap, ding kaya kang mata, dalum dumya naman, ing mabilog mong pamikakatawan. Inya nung ing salang at tsukeka, madalumdumya, karagul na kasi ning karalumduman na ita. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Tungkol ya po keng titipon pibandyan ing mumunang party ning kaya katang ebanghelyo. Titipon tamong pibandyan, metong asangkan, security. Bisatang maging secure. Itang alakang pigaganakan keng daratang nga bukas. Itang mangailangan ka, ating kang pikwanan. Nyapin, titipon pibandyan, uling
o iniing balo tamong panibatanan ning kakatang security alang kapigaganakan. Yeah. Potang ating kang pikwanan, eka pigaganaka, nyapin security. Kaya mo, dening hausan tamong security, mamyelang panibayong insecurity. Di nanda kang security, pero mamyayang panibayong insecurity. Kalupa na mo limbawa, ating kang tindahan, yang security mo. Kasi, di na kang panakitan. So, every day, ating kang panakitan, ala kang pigaganakan. Pero, may halakwan makabuklat. Alang magbante. O taluban de. Yeah. Migaganak ka, po ta ating datang amanol dap. Yeah. Mamiyayang panakitan, bila ko ka, kapigaganakan, secure ka. Pero may alakwan. Tatakot ka po ta ating datang manol dap. Panibatanening ba, panibayong insecurity. Sinalikang kotse. Ating kang agagamit anytime na makoka. Iting security ngayon alakang pigaganakan, alakang gamitan na sakyan, agyang kapitangang bengi. Pero, panibata naman yung panibayong insecurity. Pigaganakan me, pota makarjack ya. Pigaganakan me, karetang ausandang basag salamin. Yeah. Security, pero mamyelang panibayong insecurity. Lawen mo ring tutod keng loto. O ba't mo etalabalo lagyu? O ba't mo etalaakakit lupa? Wari, tinod na lang milyon. Nanong katatakutan da? Tatakot lang holdapan? Inyay do papakit lupa? Tatakot lang utangan? Nyapin edapanyabyan? Tatakot lang manyad kang balato? Tinod na ka, mo pa apanyabyan. Atin na kang pikwanan keng pamangailangan mo, pero mo apag parangalan. Atin ba kanong pibandyan na na panibatan ning panibayong insecurity? Yeah. O yan ning amanwana ning ginungeni keng ebanghelyo nga na tumipon kayong pibandyan na asira ning kalawang malyaring panakawan at luban keka. Kayamanan pibandyan amamye total security. Yeah. Emo naman kanong material a kayamanan ing panibatanan ning security tamo. Yeah. Emo pera, emo obra, emo pibandyan, ing panibatanan ning kakatamong security. Atin mo naman kanong material at kayamanan, pero it will also make you feel secure. Alang pigaganakan, alang takot. Kalupan ing kabyasnan. O tanging metong nga tao, biyasa ya, nano ing resulta, atin yang self-esteem, atin yang self-confidence. O tanging metong nga tao, atin yang self-esteem, atin yang self-confidence, tatakot, keng sarili na, magsalita, arap na rin marakal tao, tatakot, marap ka rin miyayaliwang tao, makapagsalita ya. Babyena ning kabyasnan iti.
eda panako kaya, agyang pang enabanten, agyang pang lakwanang magdilidili. Is there such a thing as karunungan? Tapos pigaganakan mo po, holdapan da ka, uli na ning kang kabyasnan. Luban da ka, uli na ning kang kabyasnan. Makanyan mo naman keng katamong talento, ang popang gelingan. Like for example, magaling kang magluto. Potang balo mong magaling kang magluto, mamiyaya namang self-confidence. Bakit? Ating kang pagmaragul king sarili mo. Ating kang bage, atin na alala ring aliwa. Ating kang bage na ating kang agawa na eda agawa ring aliwa. At metong pang security niya. Na mamungang panibayong security, iya piningkayapan. Ingaman mo na ning apong ginong, tumipon kong pibanjan karinking banwa. No one can steal kahayapan keka. Agyang panurumo pa. Agyang kopyan da pakeka. Eda apan ako ing kayapan mo. Agyang lakwan mong dilidili. Naapan ako, naasira ning kalawang. At ika mo, at alang aliwa, ing makagawa kaniting kayapan nung makanano mong gagawan. Pwede dang kopyan, but they cannot duplicate. They cannot replicate. Keng kayamanan ay ni, ala kang ikatakot. Oreni rin nga manwana ni nga pong ginong tumipon pibanjan, naasira ning kalawang, apanako, ala kang ikatakot. They will give you total security. Alakad kayo po, manalangin tamo, kingig pa, ning pakalulu at Diyos, ning sablang pamamatula, amibuklat, para karing pibanjan ning alananggang lugod, king puso ng Jesus. Nga tamo ning manalangin, Jesus, pakaluluan mo kami. Jesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa, para karing obispo, at ding sablang pastol ding kaladwa, masigasig lasanang magobra, para king kayaryaning Diyos, kiti king yato, kambening milalablab alugod, at lubos apamagtagulaling, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang pari at relihiyoso, idaon da sana ing kabilugan dang biye, king sagradong puso ng Jesus, sentro ning dibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing kay katang pamilya, banding sablarang miyembro, at alastas da ing lugod ng Jesus, para king balang metong karela, at ni biye-biyela, king tune lugod, at pamanintindi, king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, pakaluluan mo kami. Para kay katangang makatipon kiti, king lugod ng Jesus, ban akit tamo, ing sikanan alub, sumisi, para ka rin kay katang kasalanan, at akit ing lugod, bangawang kapamayaran, para ka rin makasalanan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Jesus, pakaluluan mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, June Minda Maliwat, Bong and Doti Lacson, ati Frank and May Valdez and family, para king special intention dari Mariel Miranda, Mary Manette Pineda,
ing pamilyang Paldeng, Gerald Liwag, Tristan Jem Santos, Caroline Gimotea, at Chelsea Marie Permites, para king malagwang kapaldanan, speedy recovery, and good health dari Gloria Cese, Rizal San Pedro, Grace Santa Cruz, Benita Felicidad Reyes, at Melissa Villanueva, at ding sablang kapatid tang masakit. Para king pamanantabi at protection ning banalaya espiritu king pamilya ng Ani Razon, at para king alananggang kapainawan. Daring kaladuang Mayango Naibie, Cesar David Manuel Teresita, at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Corazon Rivera, General Amado de Mata, Aurea Dunca, Manuel Mogol, Nelson Pamintuan Benitez, Jose Perla, at Trina Yason, Rudy Bonusgo, Rodolfo Toledano, Rosario Julieta, at Alfonso Capena, Alberto Sanchez, Heracleo Lakap, Anicia Tiodin, at ding sablang kaladwa, king Purgatorio, at ding alang makaganaka Karela. Ipanalangin tamo naman ing kekatamong kaligtasan laban king COVID, kaligtasan daring kekatang frontliners, ing malagwang kapaldanan daring mituran king COVID, at ing kapayapan daring kaladuang mete uli na ning COVID. Ipanalangin taking Ginoo. Jesus, pakaluluan mo kami. Aduan tamong ngeni ing sarili tang kapagnasan. Oy, pamingatsubanwa, sinugat miya ing puso ng Jesus, ake kang anak, dapot pigdala na ke pamuring kapatawaran at grasya. Sopan mo kesa ng patutu, king ke kang pamipasalamat, king mit mong lugod, at dapat kapaglarinan, karing kaya kaming kasalanan, kapamilatanan ng puso ng Jesus, ake kang anak at ginumi. Amen. Ipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, o lingking kayang kayapan, tinggap ming tinape ayang pangmike ka. Tinape, bunganing gabun, pipagalaning tao, para kaya kami magawang tinape ning biye. Ipuring Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uling king kekang kayapan, tinggap ming alak ayang pangmike ka. Alak ibat king ubas, at pipagalaning tao, para kaya kami magawang inumaning kaladwa. Ipuring Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ban ing kaya katang dawon, matanggap ya,
arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O paming miglalang, tanggapan mo rin kaya kaming ayin, pagdala rakesa ng tetagan at pamikaintindi, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin, Iyat na yula ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos kingalananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kaming Ginoo. Iya ing kaya kangamano, kapamilatana lelangan ming yatu. Iya ing talapangabos, at tinubod mo ban ikabos na kami. Inyasat kapamilataning banala Espiritu, mi katawan niyang tao at mi bayit king Birhen Maria. Ti parana, ing banal mong kaburian, ban italakad ne, ing metong abanal abalayan, para keka. Inagpanoring gamat na king krus, ban sintanganing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling niye. Kambering sa Blancoro, di ngangeles ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kami nga langtok ng babye kapurian keka, at ngaming sasabi, Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos ang mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. tunay kapin banaloyig pa, di kayong panibataning sablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sana. Dening ayin king Espiritu mo. Bahan para kaya kami malyari lang katawan at dayaning ginuming Iyeso Kristo. Bayuya mi dawon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan ye iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kingwane ing kalis, at pasibayang pepasalamat keka. Binyene ing kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kaya tami patawaran la ding kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryoning kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubiyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang yan igaganakan mi, oyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo. Darawon mi akya kaiting tinapening biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kami,
matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me oyeg pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban miganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa i Francisco, kambening kaya kaming Obispo i Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang panga subling biye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong arapan. Lalong-lalo na rin kaladuang panalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akeyang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at idupad king malmong kaburyan, king kekabana ning panawon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kangana. Amen. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpangbayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen. Ngeni manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na, kaya katamo ning Ginoo. Igpami, ayat chubanwa, bisamban ya, ing lagyo mo. Datang kaya kami, ing kayarian mo. Mipamintuan, ing lob mo. Kaya tisulip, antibanwa. Ing kakanan may king aldo-aldo. Ibiya mo kaya kami, king aldongin. Ampon, ipatawad mo kaya kami, ring salami keka. Antiing pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga emokay pay Saul king tukso. Nunay kabus mo kami king marok. Amen. Amen. Ikabus mo kami yo ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligkas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alang-angga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kaya kaming kasalanan. Nanelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo. Igang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiliya sana kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Kapay. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, ibiye mo kaya kami ing kapayapan.
Nyo ing kordero na ning Diyos. Nyo ing milalako, king kasalanan na ning yadu. Nuan la ring mayayaos, king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikas niya mo ingamano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Antipona para king pama kinabang. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan, babiya ko kaya kayo. Ngana ning Ginoo. Talakad Manalangin tamo. Oyig paming malugod, pigkalubmeke kami, ing tinapening biye. Katmuan mo kesana, king upaya ning banal ay Espiritu, at ibayo mo karingkekeng puso, ing kekang kalam, ning ganap alugod, karing aliwa. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Alapong pangade.
Ing ginuman at tiliya kaya kayo, at keka antimurin. at bendisyonan na kayo ning Diyos, amayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, midawon na, umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.